Ay ma'am, mayong udto. Ayan, nag-aisag tanggala ma'am. Parcel ra ni. Parcel man dahil pila ba? Alisa ma'am, alay, daladre sir. Wala iro ma'am oy. Aw, aw. Baka maligsan. Kasaman. So, ma'am, nalang ni deliver si mama ha. So, kabalo na kani, unsa ni? Ha? Wala na mo parcel. Oh, parcel gani. O gani ano maginaani pa man. So, ang bayaranan, bayaran nimo Pila. 2.5. Wala si sir ni uli na speaker. Ulong kay Bonnie silingan. So, tanggalan lang imuhang kuan. Surprise! Kaila kami ang AM Digos Flower Shop. So, naami diri karon para ihatod ang sorpresa para sa imuha. O makig-celebrate sa imuhang adlaw na tawhan. So, karon kantahan ka na mo og happy birthday kauban ng imuhang Partner. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, ma'am. Make a wish and blow your candle. Happy birthday! So, kabalo na ka kasi nagpadala? Ha, mama ni mo di ay? Okay, so... So, ana sila ma'am to a very special daughter from the day you came into this world. We were as proud as can be blessed with a daughter for everyone to see. So, every year we celebrate this very special day to mark another milestone as your life moves. So, on its way, so happy birthday to you. I wish you all the happiness in the world. We're thankful all year round for our very precious girl. Happy birthday and love you. So from Mama Jom and Tito Francis. Okay. Birthday wish mo sa iya ha? Tadi ni mo may bita ni Bayana. Bita din ni sa. Dala lang bita. Nya, so ba, walay... Ayaw na kay uyab pa man. Masuko si mama. So, ikaw ma'am, so may... Ayaw na. A message mo sa mong mother? Na, thank you, ma.
Parcel. Kang kuan. Kang kinsa to si Mentito? Tito Francis. Ah. Thank you kayo ni Tito. Larati. Iluway. Haman na. Asa sila ron, ma'am? Nasa gawas. Ah. Okay. Nya